atas kerubim, jana tapi ku teruku doni kemate. Ibu jidingani permuliakanlah kam serasa Iandekanlah kemuliaan dosa rasa lelah. Terpujilah kami di atas langit si kimbang. Iandekanlah kemuliaan dosa rasa lelah. Oh tanding ku pujilah Tuhan, sebab melin kegelangan. Dibatasi pada kuasa nainari, genduari serasa lelah. Tuhan kap ras kam jana ras pendilu. Oke dibas Injil si badianari rikutkan Yohanes. Kemuliaan man bandu o Tuhan. Ibas sada masa Yesus ngerana man Nikodemus mina. Bagi pengkelengi di bata duni enda maka ibrekena anakna si tonggal. Gelah olah bene ise si man bana, tapi gelah dat kegeluhan si tubuh-tubuh sila kering-kering. Sebab di bata nuru anakna kudoni enda labu jadi hakim, tapi jadi singkelingi manusia. Ise man anak di bata lah iukum, tapi ise late engkau kena hukuman. Sebab lah ia man anak di bata si tonggal. Kata Tuhan, puji man bandu Kristus. Nani Bapa turang rasenina menjual-jual man bata kerina. Berang-berang damai di bata nemani kita kerina.
Ibas wari minggu enda kita ngerayakan wari raya di bata si telu sada. Ugang dartina sada iya tapi telu. Bancikin telu iya tapi sada. Telukin di bata si sembah kala Kristen entah sada. Rusul di penungkunan bagenda. Ibas kesempatan enda mari sirnu keras-ras si pemenang kuceritakan nanti ku lebih kisah Santo Agustinus manbanta krina. Santo Agustinus pernah mengukuri karena kuasa di bata. Ugangi situ guna karena di bata tena. Tapi pihak beliau berakap na ukurisa perbahan lanai siat ukurna. Jadi basada paksa laos ia tutup di laut. Ize idah naskala dana-dana museken laulawit kubasa dan lubang kiti. Nungkun Santo Agustinus mandana-dana nina. Kaya ibahan dua nina. Rengina anak kupindahkan nate laulawit kerina kubas lubang enda. Tawa Santo Agustinus midaksa. Tapi ingat na di bata bagi atina mungkin aku bagi dana-dana siateku mindahkan di bata ku perubahanku sikiti siku katakan nanti manbata kerina na bapa tuang senina kapten kita harusnya menteruk rukur adi ngerana karena di bata. Sebab kita labo ngasuk ngukuri Rusia simbelin anu perurenta sikiti si penuakan adik kita ngerana karena di bata harus ngeidasari kini teken tape iman adik kita cakap karena di bata la idasari kini teken tape iman kita danci dabu bas pemikiran saja mencak labortina di bata la masuk akal. Tapi ibas ngertikan karena di bata si telu sada harus ngesalu kini teken. Di bata si telu sada kap bapa ras anak ras kesah si bagian. Ia kap sada ibas telu pribadi. Dan si pakai sada analogi. Kap analogi matawari bagian dia. Matawari lit silang na telu unsur mengkapten matawari sinalsal ras laswari adi sinalsal nita adi sikatakan sinalsal matawari pagi-pagi bujur nita man sinalsal meriah ukurta si pesisihnya matawari tentulah sebab sinalsal lit arkiteken matawari. Sebab arah si katakan bujur man sinalsal ikut ngeije matawari. Bagi kape adi segejap belas di pasar pagi-pagi bujur laswari nita si pesisihnya matawari tentulah sebab baslas li arkiteken matawari si sinalsal. Jadi tetap ia sada krina amin nagia telu. Tapi amina bagi dia di bata si telu sada belinen ngasa matawari. Litkap pesada teori ngatakan sebagai di bata si mada kuasa kap tentu kai pedansi jadi arkiteken ia. Di bata sada kap secara individu tapi lik telu pribadi. Individu makap sada ia ibas dirina. Jangan ikatakan telu pribadi person ina tapi persona atau prosopon ibas cakap Yunani si ertina topeng jadi di batan sidah Rusia simbelin jadi zelma ibas diri Yesus bagepe ibas kesah si badia ibas kitab Yohanes dikatakan aku ras bapangku sangada kau jangan nina ise ngumidah aku ngokap idah na bapa nina bagepe kinirsadan naras kesah si badia teridah arah sini katakan Yesus
Kesah si badia si janji di bata nusur tempat krina zelma. Jadi tridah iya ije sada individu telu pribadi. Nade bapa turang raselina kaitin maksud di bata si telu sada ikatan teman bata ibes paksa eda. Di bata si telu sada kap intina kini tegentang. Man bana makita pengendes jangan datken gegeh. Ibas oke berita si meriah mui katakan perban belinna kelengate di bata man manusia maka ibarekena me anak nasi tonggal duhanta. Bagepe kenca kelausan Yesus ku surga ijanjikenna kesasi badia man bata. Nin arah kini tekan di bata si telu sada kita datkan kedamaian ibas kusutta sekala jangan banci ngenanami ras meritakan kekelengan Tuhan ibas kegedukan tan. Berang-berang. Amin.